Milarte news clear to te kumthar chi bai fek ule kumin chu Christmas le kumthar lom nana card inpek kan war thar le viawa dong velem lo ma ila alom om viawani mitin te hian thil pek inpek lom om zia kan chheu ome tuntum video a hian mi hausa le Milarte thil pek inpek ton turu na mai lo tak tak kan en hodona tu te gift inpek nge ro pui le hlu iti ber comment section lama ilo soi ve don nia. Number 1 Justin le Hailey Baldwin le Justin Bieber te hi kum khat chuang or so anin naya Hailey hian amanga zialan tirnan thilpek changkang le ropui tak pek atumani tichon Justin chu thilpek moi tak le mantau tak mai mang chuan a surprise ta a pasal chu diamond thilian le mantau tak apea rangka chakwar manga siam ni in diamond a chei kha vekani chu thi to uchuak tak mai chu Los Angeles a jewelry dollar takachangin aleya dollar sing koman lai ania India poisa chuan chengnoi somsari paliman dayani nima sela he thilpek hi Justin an apek let vene na khai khin chuan ro pui viau lo angin angai thei nge yang Bieber chuan Baldwin pian sam voice somni pathum na lom na atan diamond siam sana ape ni sana chu diamond tuam chu afekani awang chuan sana ani na pu asha theilo deu tho hiala Hailey tan lew siam ni in aman zat hi dollar noi khat singa le sanga zet ani tho asoyani hei kan poisa chuan chengnoi za somni pariat man ani da mai tolte wanglai sana 3 idiot chami ka min shia chu atir soke a. Number 2 Kylie le Travis Stefano Stormy apian khan Travis Scott chuan Kylie Jenner nena thilpek mantau tak ahlana nuthar nena hian dollar makta duai khat point paliman Ferrari apeani hei hi India paisa chuan chengwai bel chesom pakhat le makta duai ngaman zetti na ani chu avara thlak em Travis an thilpek mantau tak Kylie apek thin hi thil thar ani lem lawa akum somni pakhat na birthday ya khan 1950s Rolls Royce alo peto boka akum somni pani na birthday ya diamond dollar noi liman vel apele bokani he 3 po hi kan poisa chuan chengmak ta doi somthum pathum man anile loi mai awa homai mai tak ti chi ani haulo heng thilpek ro pui tak te hi sha janglavin atham ral mai bik lava Kylie chuan Travis kum somni pariat na birthday ya sumtam tak sengin party abo sai saka tin Lamborghini na tak dollar noi ni le singrat manvel apelet vebok chengmak ta doi somni pathum manvel ti na ani chu Maruti 800 pok ril ruwa lo lang le ta tun trum zet zong a ha thak ngat te e. Number 3 Cardi B le Offset Cardi B hian apasal Offset a birthday party chungchang a Instagram story a atar langa party local te nena sum dollar noi khatlai mai an the dar tur thu asoyani party chimtu ni ve a dollar noi khatlai mai an the dar chum chhar tura lo in chu vel chu anuam khopang le nima sela Cardi B in Offset a present shot nu chuan inun ram a chaw roi mai thei Cardi chuan dollar makta duai ni lai check chu Offset a pe ani chu Offset ta na dollar makta duai ni apek hi nikum lama asum do na lian taka aman tura ta na ti ania Offset po hi thilpek inpek ton lama chuan adwai big lo khop mai Valentine's Day alone chuan Chanel bag paruk lai mai le dollar noi thum sing sari sanga manzet sana apeve bokani chengmak ta doi somthum pakhat ani le ta doi mai amak thei doi hle ani. Number 4 Beyonce le Jay-Z engkim nei ang mayalang mai chia chu engthil nge la pek bel ngai chewang omoi takanaya apiana nalboka ahun laya jimoi lama hlotling em ani bok apasal Jay-Z hi rapper le sumdong hlotling takani a anupui present leina tur anga big khopang le Beyonce kumsom ni pangana birthday ya Jay-Z chuan vintage 1959 Rolls Royce convertible ngat aron vor chhuaka hei hi cheng makta duai somrat pani manvel ania Beyonce kumsom ni pakwana birthday ya phei chuan dollar makta duai somni manlai private island Florida a om chu alei sak bok nia shatani chengwai bel cheza somruk panga manvel zetti na ania nima sela he island chungchang he shat thei tam tak a om lo thung a zaw zong ero acre som pani point panga vel nia soi ani Beyonce kumsom thum pani na birthday ya phei chuan dollar makta doi somsari manlai private yacht le sakin kan cheng hiana da ilo tre phialani ti han ti velila kan va war tak em chengwai bel chezanga man long alei sakti na ani chu to rem takani chuti rualin helong hi anamai lo hle angti ero kanjing thiam ome swimming pool te sauna VIP suite le jacuzzi baka nomchen na tur thil chi sang a omkim hle ani Beyonce po in Father's Day a apasal hi private jet dollar makta doi somliman lai alei saka vaibel che zathum somthum pakhat man anile taloi mai vaibel che mai kanti nen chuan arik dan in angfiang ma se a hlutna awa hanin thlau tak em. Number 5
Courtney le Travis. Zebra Lavin, Courtney Kardashian le Travis Barker te hian anin mangai na chumi zong mu thei turin an phaulang ani anin mangai na hi mu thein an phaulang ani satlia lawa thilpek man to tak mangin an tilang ani akum somli pahni na birthday ya Courtney hian apasal Travis tan hian adu thu sam car Buick GNX to alei saka dollar makta do izani le pangamanani heti lai hian an la in nei lo le ngal Travis po hian Courtney hi adwat na sahle a tin Travis hi mi pa romantic tak ani bok Courtney thilpek chi sang atan dollar makta doi nga chuang zet aseng ani mi poisa chia rengotin ka chaw ni mai ka inchia hengte hi chu lo chut ve mai te u kansumbo ma chair tur atam lo em hi. Number 6 Kim le ye Kanye West hi amizia atanga athom no thengin mitil war uchuak lutuk nia ngai ani chin chuti ni chuan engwangin nge thilpek inpeka po awar lo lemang ni Mother's Day sangni sompali khan Kanye hi ache war thiam khop maya khati hunlai khan north che afa an la nei na a Kanye chuan Kimi Mother's Day masaber chu shia jengta ka siam atum hle ani Kanye hian Kim ne na rosen sangkhat zet ahlana hemia tan hian dollar singli sanga zet asengani cheng makta doi thum man rose chu amoi dang lambik lo thailo kumsang ni somni kha kumpoi mo bek tak ani le a Kanye hian Kim ne na Mercedes Maybach SUV pangalai mai Christmas present atana pe a dollar noi ni man aya sang vek ani le ngal cheng makta doi som parok in chu panga chu lo chut ve te u ye nge a che ye khop mai ma se athil pek dang dai ber mai jok chu Kim Kardashian ni pa thi to hologram kha ani nge yang Kanye chuan apian jamvoi somlina atan ape ani he hologram man che hi shot ani lawa hologram curator Nick Smith chuan MTV ashildanin he tiang che siam thei tur chuan dollar noi khata tanga noi li senanga yang ati ani he gift hi chu a o omdan rilru atinwam lo don jaw mai ma se apetu Kanye ani mewa ache ye khop mai hantile ila adikle effect mai ni. Number 7 Ben Affleck le J-Lo kumsang ni pani khan Jennifer Lopez le Ben Affleck te hi in koptan chaw ania nima sela J-Lo chuan abial pathar chu adu ema ele kho pui vela khal kwalatan dollar noi thum man convertible Bentley ape ani J-Lo kumsum thum pathum na birthday alo thlen chuan Ben hian topaz le diamond siam jungbun apea hei hi dollar noi li chuang manani a ehe Benakar man ayin J-Lo jungbun man atawso kalom le Ben chuan dollar nuai liman Phantom Rolls Royce po alei sakok poisa ai chuan dollar nge ti mayang om zain manem. Number 8 Kanye le Julia Kanye West hi Julia Fox nen anin kopchan tir khan athei to ka tha in ache china anin date voi ni na a chuan hotel pakhat book sakin chu hotel room zong a chuan thomno du to ka than thei akhat vekani Julia chuan meichha te du thu sam atheng kim vek ati hiala thomno chi sang thanem tak a oma heng thomno tam tak hlut na hi dollar singret sanga achanga dollar noi khat in karani a Julia hian thomno paruk athangani Julia kumsom thum pani na birthday atan Kanye chuan Julia le achian te thilpek apewoka thilpek na ran anilawa amale achian te pali chu Birkins bag apea heng bag te hi dollar singli sanga man thewani a makta doi thum man theu bag apea ni chu Julia chian te jinga pakhat lo ni ve mai po acha komple mai. Number 9 Katy le Russell Orlando Bloom nen anin hwal ma khan Katy Perry le Russell Brand te hi anlawin nei to a he in nei na hian Katy hian Russell tan sign out te ale saka Russell hian Katy tan Bengal sakei ale sakni in an soibok Katy Perry in Russell ne na thilpek apek zinga man to ber chu Richard Branson of Virgin Galactic Spaceship a seat alak sak chu ani ticket pani man he dollar makta doi ni ania van sang zin turin ticket mana cheng vaibel se som paruk an cheng ti na ani chu Perry hian he ticket pani aleina chan hi apasal kumsom thum pangana birthday anlom nan ati ani. Number 10 Angelina le Brad anin mangai to lo ani mai thei nima sela enghun lai mokha chuan Angelina Jolie le Brad Pitt te hilim takin anin neya thilpek ropui tak anin vor chin ani Brad pian jam voi somnga na atan Angelina chuan New York khopui tuipui kamachanga mel somnga ahla a heart shape angmaya siam thiar kar alei saka he thiar kar a hian in pakhat architect lar tak Frank Lloyd Wright design a omani he mun leinan hian Jolie hian dollar makta doi som pani point pani aseng ni in ansoya rin ai takin atlom zok achan chu ama kumloka dollar makta doi som pakwa point pakwa in marketa zorani voibel se somkwa pakoman thiar kar ani chu. Number 11 David le Victoria
kumsang ni paruk khan David Beckham chuan Victoria Beckham nena dollar makta doi riatman Bulgari necklace ale saka kumsang ni pariata anu pui birthday ya wine bottle ama ming chuan na nge ya pek khan thil pek ro pui tak apek tur chu abei sei phalau tak zatani chu Napa Valley wine ania aman dik tak hi soi chu ani ngai lo na in aman hi figurine pasari aya tama pe ni in an soyani dollar makta doi kai chin wine ti na ani chu cheng chuan atui nei ne yang chu o cheng chuan an kai thadu ngotang awa makte noi no engzat tak thi chwa kang mo chu vai bel cheman kai zet wine bottle khata chang chuan ti to mayang tu ne ne mo achang in thil pek dong don tala king achunga mi te achang khian engber khenge to ni chakle comment section a lo thai lang ve mol te ole Milarte news nen kun man nuam vek ole